Masicaphule izimvo zabantu kwikhasi leWhatsApp. ISATMA zihlabe zikhangele ngokuwonga ngaxeshanye uMangutyana noMamfene kuba ngeneno igalelo labo lophuhliso loluntu luphela alunantanga kweli lizwe. uAnelisa Thengifene engqamakho enqancule ejojweni ndima ngokubulela iSATMA Awards ngokusoko isithi gqolo isenza umsebenzi onomkhitha noncomekayo. Lokho sikushayela elikhulu ihlombe sithi umfoka kugoba namaSATMA akaqhubeke akwenze kube kuhle ahloniphe ingqalabutho kuyizona ebamba iqhaza. Unoxolo Grootboom banomama Madikizela Mandela badlale indima enkulu esichabeni. So iSATMA mayibitiya ba award nami ngivumelana nayo siMandebele siyakusupporta siyakuthanda lokho. Mandithi uNtshula Manina wabini ngokufumana lamawonga ayawadeserve kakhulu umsasazi kwaye ke ngoku uyawuthetha lukhulu lonto nakulomamnina oMzantsi Afrika. Sangibashayele ihlombe abagqugquzeli bamaSATMA ngomsebenzi omuhle abawenzayo wokuhlonipha umama uWinnie Mandela nomama uNoxolo ngamagalelo abo. Umama uGrootboom ngesintu undenza ndiphile ndikule ndawo ndikuyo noba sethetha kuyo. Ngithake ngibongele umama uNoxolo Grootboom ngokuthi athola indondo yakhe esaphila. Kuhle kakhulu lokho okuthe kwenziwa abamaSATMA ukuthi bambonge esaphila. Masifuyisane kakhulu nomama besizwe sethu. Sithi untshu kakhulu ndincumile ngelinyathelo lithathiweyo lokuba bawongwe bethuna